Kardom, pinili thot chita minili langdam thuelo akimia lamarjan. Lasi pinili bang so video paint tumje thanam nang my experience. And also I'll tell you about our story. Lasi nili bang so video ke langdun ma ke chinili nang tumta. Nili comment tu sila bang so lamarjan ke langdun ma. Lasi nili bang so kopal de te longji oke the lamarjan ke langdun bang ke late night show. Lasi itu malam a theater bang ke premium pick temporary premium theater. Lasi labang so alamarjan pan a director lake a actor marlo Raju Rongphar. Labang so alamarjan before interval pan after interval pa chingrum rapet a duration na bangke 2 hours back dokaiji. Sarlongki ke comeback chotkali comeback with director. So lasi nili kelang ateng pe labang so alamarjan hit ji mamate flop ji. Last year son ka preka lam tum je thanam dia prang labang so alamarjan lo casting tumalam je thanam sena. Lasi casting abang leader long abang ke malin ti so pila pen Raju Rongphar Bikha Mahajan nate dilibe long singing ti bonglong lahai tumsil bang so lamarjan long ke kedolo. So lasi non bang ke tum labang so lamarjan atomo pathiek pen chethandam sena malin ti sopi bang ke inut kiduk hektik ahem au sopi lapen alang luka charlia phan pusita me bang ahem loks ke dudun lapen bang hem ke dudun ben si alang lapo ana ka charli ang dengta kacepaun lapen alang ke do ahem pu tumar alang ni lapen lokai pusike hang. Unfortunately alang ke dudun ahem pu aso po bang kalau ke charli pen hem chewang lo. Ke enul ka prekali lo ke hai serlong ki babu amad lo. Amat si alang li hem nang ke lepen malin phan thek lok pen ke aning dog it lo. Lapen malin amat sita me serlong ki babu phan aning dog lo. Bon sita me tum aning alam chethan hai heda. Malin la pen serlong ki aning ka chedok alam arjulong si serlong ki asar pia bang malin phan untik tamamat si alang hempen lung joil. Now this is the first line of the story. The movie has some complicated point. Malin amethang arong veglong pusita melang pha aning ke dogdun atum dopik. Inu da bang ke bonglong lo. Bonglong abang ke malin tisopi anipi asupo apok edlo. La pen do tulang dilibe mate Bikha Mahajan. Labang so Bikha Mahajan pusitami malin tisopi phan aning ke dogdun hektik lo. So now let me discuss you about the character of Bonglong and Bikha Mahajan. Bikha Mahajan bang ke inut rong along a thekere pusitami hula bang kali de. Sanglang sangli ke thek chorkli jo pejo ke thek lapen anparta biji ki pum thek abang. Jong si komantu ne malin tisopi hem ko banne so that plotang te labang so Bikha Mahajan bang ke haladak akijo ai pensi ke sukelang damda. Nono bang ke Bonglong bang ta labang so arong long kulat ki kima bang lo. Mate labang so rong isi long pen labang so akulat chona lo kedo. Lason si malin hem ke duk pika joine jong si komentu ne le sang dong te inti dorde man tu dorde protang te malin tisopi tum si tame tadaksi kachoram dam. Lapen lapuson jong si malin tisopi le labang so akulat nong wang lo protang te anam hang dun de pin pensi hormu horta kelo dundun. To lapulu protang te malin ko mar phansa ning ke dok lo. Bonglong bang ta malin phansa ning ke dok. Bikha Mahajan bang ta malin phanse ning ke dok. Serlong ki bang ta malin phanse ning ke dok. Lapulu putang te malin ko mat phara ning ke dok. Malina bang ke serlong ki phansi doji. Sitame ahema sorlam arjulo pulutang te bonglong phansi do nangji. Athe bonglong ke malin anipi asu powek lo. Nilile jong sin than thuet pluta tem tum langdon yok plot puledi. Lasi lapan bang tum langdam. Lasi labang so lamajan bang ke dengue awareness advertisement tado. Lapen konat ne komentu ne long bangke education awareness tado. Lapen ahut lo plotang te Karbi Anglong current affairs alam tado. Lasi overall my experience on this movie is not good, not bad. Jong si labang so lam ajam ta IMDb long upload pen rating pidunang ji putang te pini labang so lam ajam phan bangke 3 star out of 5. Lasi nali kwan si pidun ji jong si nang lang adlo plotang te. Pini lam ajam le sothi sami dang asikan ton pon eglo the meta me gadong Korwang 2.